Kaum muslimin sareng muslimat se sami mulya sedaya kangkui acara se saterusipun ingkang gadinto mauidhah hasanah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikadimba hal kadinto bedi esambiaki sareng salerana semulje Kiai Haji Muspik Makmun Al-Karawi sirabuipun dari Karai Kending Sumenep dek kasaleran semulja abdina ngatoraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngacul lah jawab salam. Padahal kakompaken, kebersamaan, langkong-langkong kesatuan. Sampun eten kula ngerti bahwa badana agama bani ketetepan Allah kompak bersama ipon kesatuan bani kesangat-sangat eka buta nang dalam agama. Ya benih maksud tak jawab salam cul ngacul paneka salah punten. Makleh katon atan deke bersama nakaris saja. Idza ata ala qaumin fasallama thalatha. Caipun riwayat Kanjeng Nabi bila rabu ala qaumin ala jamaatin. Kanjeng Nabi bila rabu dak jamaah dak kumpul orang banyak fasallama thalatha Gusti Kanjeng Nabi atikanan salam telokan. Tonton sangat patot manabi dari buka naten kaulah saya paringin bektoh kaangkuy apareng sakatereh pangauning dari seningke pangauninganipun padeka kalaban ngiring lampah beliau saya diharapkan atau bahasa Arab cuma tidak lain saampun apatan ko lengaku aki dalam kaudian paneka selalu ban serba banyak kekeliruan torjukan kesalahan nyonto memang nyonto atoro memang atoro cuma ki belun nyonto sepadah tor atoro setepak torjukan sepada harapan arte salam manabi bisa epon dut hikmah
dari atoro elam pa beliau pola-pola kau dien peten kaulah ke depan saampuna ibeng tabeng kalaben tambah umur sajen tuah pola sajen tambah tampak tambah kasampurnaan bagus peten kaulah nengi dalam kau dien paneka selangkong-langkong diharapkan tor seyarap lebih boleh manabi peten kaulah bakal penapa lebih terang ningale ke depan manabi Islam betul-betul tung setengah tongkat kuleban panjenengan se nyambia tor apek tak ada ten kule kaangkui tati orang si ontong itunya kantos dak ke alam akhirat. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad atikanan salam telo kalih sejelas beda alasan-alasan si ayatan tawaki sareng ulama disebutake ning dalam kitab Dalilul Falihin jaipun alasanipun juga beda telok. Alasan pertama Rasulullah atikanan salam telo kalih takok salam Gusti Kanjeng Nabi tak depak ka orang si ibun budi. Teti tiladak tak depak ka si ibun budi bah tak ajawab baka ajawab pengaki pururua pacul ngacul. Si nomor dua alasannya pon takok iantarana para si hadir banyak si ngarepot dari hal si ngarepotaki repot dari hal si ngarepotaki jadi takok tak sampai salam tak ijawab ke si nomor dua. Si nomor telo alasannya pon Rasulullah atikanan salam telo kalih ta'liman li ummatihi tidak lain niki panekah margemulang dak ten kula sedaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kuleban panjenengan bisa betul-betul mengenal salam torjukan mengenalkan salam dak ka orang-orang seki dak ka orang-orang seika kenal beten kula sedaya ataupun juga seta eka kenal beten kula sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajat Raja Kencerna boleh. Raja Kencerna. Caipun debu bila beda olokan salam tepak. Pas jawab kalaban lebih tepak sesuai tuntutan Al-Quran. Sesuai papakon Allah idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi Allah merintah dan kula sedaya jawab salam pakon pa lebih bagus pakon pa lebih sae pakon pa lebih tepak aurudduha mun tak bisa lebih tepak pokon lepa pada. Dari hal panika tantaratan saja kencaran bila la orang sengolok bi orang si ajawab pada tepak Allah bakal aparenga benyakan 100 kencaran. Cuma se 100 panika bagi dua. Sangang polo iparengaki kase ajawab sapolo iparengaki kasi ngolok. Si ngolok beri sapolo, si ajawab beri sangang polo. Mun tepak tapi kok. Mun tak tepak ibalik. Sangang polo beki kasi ngolok, sapolo beki kasi ajawab. Mun pahjen tak tepak, 100 beki kasi ngolok, si ajawab tak beri sekali. Jadi hal panika tidak lain mun terang kebukaan ati kuleban panjenengan. Kalaban bagusah, tor kalaban tepak nah, kalaban terak nah, juga kalaban lembut nah ati kuleban panjenengan manabi mapadengaki dari tengka bagusah dan kula ning dalem kabadaan sisa panika. Di manabi tahu orang sengolok salam panika Raja Kencerna
berusaha kita kuleban panjenengan cukan saya jawab katipun apa sih bisa mun perlu lebih unggul, lebih teki, lebih banyak daripada orang si awlok salam panika. Kemuka sami-sami karena ten kula hadir dekat majlis zikir saat mangken, majlis ilm saat mangken, caipun orang si murok sareng orang si ngaji panika caipun Rasul syarikani fil khair. Kanca kaduana ning dalam ngarepaki kefokusan tor alakwaki kefokusan. Dimantar-mantar beten kula sing ngolok panjenengan saya jawab dak salam panika pada kenging aparatuh dak ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-qail Sayyidina wa maulana Muhammad ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa ala alihi wa ashabihil muhajirin wal ansari ajma'in. Amma ba'du hadratal ulama wal fuqaha hadratal kurama wal fudala. Satajana para ulama, satajana para kiai, cukan satajana para habaib. Otamaipun semuljah Habib Abdullah sepatan kaula muljaaki. Cukanan para kiai-kiai sehadir malam mangken secukan ngereng nyaksiaki. Rabu natan kaula sataja apolong kompol sepada andi niatan tepak tor bagus juga nyari bagus lebat hormat ta'zimatan kaula sataja atas lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setanto bisa osteng kula nyuwun maaf manabi tak nyebuti asmah tung situngah sisadajana jukan beten kaula muljaaki. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sesepo, saya seanom, sisadajana jukan beten kaula muljaaki. Jukan tetap sadajana nang dalam araban mantar muka sadajana pada kengingah kemuljaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sajaja cakanca takmir masjid Mambaul Hikmah, Mambaul Rahmah, Mambaul Karamah, sareng Syubbanul Masjid, nak kanak remaja masjid sisatajana cukan betan kaula muljaaki. Alhamdulillah patot pocian dan kulai kebaik buka karena dari pocian panikah abak ngerti abak tahu manabi seapareng nikmat panika Allah mata ati betan kaulah selalu ngulati dari nikmat tor seapareng nikmat pociinna betan kaulah cuma kasih berhak apareng nikmat Allah Subhanahu Arab pernah dari hal panikah kalaban badana betan kaulah muci Allah nyari selamat dan nikmat seapareng aki Allah dari kesirnahan nikmat panikah tor dari tadaan barokah nikmat panika. Lebih-lebih kalau nyata betan kau lagi nikmat wajib asyukur
ngiring sadayana sami-sami asyukur da ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban sampurna na beuteun kaula nyokoreh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Langkong malam semangkin beuteun kula apolong kompol hadir karena beuteun kaula sadayana ngormatna lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebat mausan sesae, lebat mausan zikir, lebat mausan Al-Quran, lebat mausan akati sekela tahlil seilas tariaki, lebat mausan salawat, tadak lain Arab nabetan kaulah pola-pola badana debu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sesiap bekal atolong dektan kaulah sataja ning hari kiamat harapan apa nika mantermuka sareng Gusti Allah satajana pada keinginan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Maaf Pak Nabi suarateun kula kurang lantang karena ampunlah diabi mulai dari sebelum-sebelumnya pon-pon. Para rabu ustazah beuteun kula matur syukur tari sampurna. Karena hal peningkatan teratan saja seringkali kuleban panjenengan kun cuma tahu ocak syukur, cuma tak tahu ocak arti syukur. Semun kalaban badan nikmat saya dapat datang kula saja saya tak pernah badan nikmat panika kenduk kecubaan adenduk kesalahan tak pernah badan nikmat dapat kuleban panjenengan nika akan tu nikmat si tak sae nikmat si cuba nikmat si salah. Sabadana nikmat Allah ni tepak, sabadana nikmat Allah ni kebagus, sabadana nikmat Allah apa ni kejukan bagus torsai. Nah cuma saampun ada pada kamu manusia seringkali badana nikmat ni keyoba bi manusia. Si asal nikmat panikang bisa ngarepi arepaki kalaban kauntungan daripada nikmat kalaban bisa neten kula muntutin dak hikmana ternyata nikmat panik kata balik nyambi ida kekesusaan tor karekongan beten kula saja. Leras da bun ulama tada selebih ontong, tada selebih pocur, tada selebih sukses ketempeng dari orang-orang si asyukur. Sebalik kata ada orang si pakai bu, tak ada orang secelaka, tak ada orang lebih bingung, terlebih rekong, ketempeng orang-orang tak asyukur. Mangkana dan kula matur tore pasampurna syukur kula ban panjenengan, maklai badana nikmat saya paring aki Allah Subhanahu wa taala, nyata-nyata dapat nguntung aki ka kula ban panjenengan. Alhamdulillah. Karena teretan saja pujian saos dak ka Gusti Allah nika bener manusia pada ngucap bagus apa tak bagus ngucaki muji pangeran iki da bengki sabodana pujian dak Allah nika bagus cuma hal panika kudu tahu nang kenengna kudu tahu tepakan tempat de seka di antara kula ban panjenengan panika sering kali muji Gusti Allah cuma lopot kenangan. Bila lopot kenangan bisa-bisa pujian kuleban panjenengan mereka tak maju dekat Allah. Akati contoh beda maleng ngecok saalana ngecok boleh tak etemu bi orang se andi sukses dan maleng teka hajat apa saya kecok kena ngongku ketemuan ben bareng pada maling kak jangan ben malam mengecok kok ya kak iya ngeneng tak ketemuan bi orang alhamdulillah perinya yang ku yaki kesalamat teabaan
dari hal-hal senyata-nyata Allah tahu cek mun aben nikah kebai salah. Cuma kun sementara pun orang selain tak tahu. Kek lake andi bini gempang ki amainan nik bini lain. Si beni muhrim masih beni bini nah. Badeng ki. Badan apa punten? Engki, tina pon, tak apa yang jadi kayak salah deh. Kebenika salah. Umat Muhammad asala itu biasa. Tina jak pot repot, mu temu kulak cuci dalam. Ya tak patah kulak rasa rakelo mana kan kuburan ni temu pon. Reng bini andi laki. Tahu ce andi laki ki burle buran ben ki laki si beni muhrimah bedegia. Selamat ke laki polan tak etemu bini nah. Itanya aki ben kanjana jan bendi hubungan bereng suju ro ya kak. Iya ku kengko. Dak remempuk yang tak tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah rem. Ketika sana kocukan, bok. Sepolan tak itu mau benar, kena main belakang, main kayak laki lain. Tanya aki pada biniin, dak rem apa? Masih andi main bendeng si juta morban. Tak itu mau ya ben kakak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah rem. Mangka dijak pamata, kuleban pancengan muci Allah ni kata dijak pamata. Tore pamasa andi arte kalaban pocian panegatan kula mun tuta hikmana si bisa poci na aba da ka Gusti Allah si bisa na ale nikmat sabaja nikmat ni tetap langkeng bedengi kulaban panjenengan kaberkatan selalu bisa nambahin kasaen na kulaban panjenengan yang dalam odi nikah. Alhamdulillah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alhamdu ala ni'mati amanun li zawaliha. Kulaban panjenengan muji Allah karena kulaban panjenengan paneka oleh nikmat dari Allah. Alhamdu ala nikmah dan kula muji dekat Allah karena kula ki mentuk lambak sareng mak kaina nang Mekah ni. Kan pulang bi kula Mekah lambak. Ning pontuk Syekh kula Syekh guru kula Syekh Ismail Adabu mun bada ala tepe semarna hamd ni ka makna taklil ya. Walhamdu ala nikmat walhamdu ala nikmah mujidan kula dekat Allah karena kula ban panjenengan oleh nikmat dari Allah. Pujian ni keteti pengaman daripada kesirnahan daripada taadaan barokah dan nikmat nikah. Jarang mun nikmat dapat ka kula ban panjenengan tada nikmat tak seneng mak. Sabada ada nikmat ni ka seneng. Cuma nyambi nada ka abad nyambi barokah apa punten. Mangkana panjenengan sal tabis ka para kiai, sal tabis ka para ulama. Saya ke bayi lu telu penyabis, saya tanya aki, beden apa pak? Sobung gitu kiai penyabis nyuun barokah. Nah apa barokah pak? Gila tak uning pokoknya nyuun barokah. Mungkin tak tokong kuri ke barokah. Ayo bu, tero tak tero ke barokah. Apa barokah? Dah. Berang saya keteruan tak tahu. Anehnya. Tak tahu ke barokah. Mun kule itu jompok berdatang mau bapak minta barokah tak beri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di kamu sampean di Tambakung gitu ke. Beden apa? Sobung penyabis cuma nyuuna barokah. Umpon, maaf. Kule tak bisa beri. Kule beda malarat dia nyari barokah ini bagi sambian. Nyari TV mana ya junna Allah. Kula bermalarat kia, bojong usaha berjamaah. Bojong usaha istiqamah awal waktu. Qiyamul lail jaga malam tak lupa. Salat sunat qabliyah ba'diyah lakonin. Melarat oleh barokah. Tapi minta sambian menyaman nang gini tangga kule pun. Padahal lele kuning 2.000 rupiah. Wah minta barokah. Oh begasir ni kekeringat di dan Habib ki. Saya kesalaman kaki airnya cuma 20.000.
Paminta barokah wong merokah jet melarat. Kadang-kadang benikun minta barokah, minta bintang apa boleh. Mumpalo mungkin badan, yang tos sama kita masak, nah asyik ini minta sekali. Kadang-kadang tamu isi gua kelapar, so ni bita kelum dah le mulai dengan. Ajan pikir lapar ngaran. Cuman ki alhamdulillah yang kiai ini kata ai paimu sama sekali on mengeran di mah beda cerita nak kiai mu. Ada korla murok nih kita ilm. Korla mulang nih kita ilm. Jagain rok potoroan orang. Sama dikacukan beda-beda minta ngaji bulangin. Ada kiai mu. Sambian si melarat. Mata ni ngalak seceng-kenceng deki isambi ke kiai bakut. Kiai nyaman juga nih Roma. Dan apa benar? Mak mengaku. Ada tak emo sekali. Itu mun bedai kiai kimu memo. Urusan apa boleh sampai ke politik king lah. Dak remah king lah. Jangan gula lecek taman ni. Tamak. Tantan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pocik neten gula dekat Gusti Allah. Ni kata ti tale kuat mun nikmat tetap atamba tor nambai kakodian kula ban panjenengan dak se fokus alhamdulillah do main ki senika pujian ni kada ka Gusti Allah minaka syiar minaka simbol minaka alamah bahwa kula ban panjenengan di silakan nyata-nyata mana bi ngerti tahu nikmat tak pernah pekein sareng Gusti Allah kula ban panjenengan kudu tak megei juga na syukur dekat Allah. Andi arti tak megei ya syukur dekat Allah, kita mah tepak dek ke syukur nika. Kita mah fokus dek syukur nika. Kita mah sampurna dek syukur nika. Sampai ada pun ulama tamamus syukri thalatha. Sampurna syukur nika beda telok jenis. Timun syukur terus sampurna alak lakonina telok jenis. Pertama, idza a'taka Allahu syai'an fatanzuru manil ladzi a'taka fatahmiduhu alaih. Mun labaan oleh nikmat dari Allah, lai beri bi Allah, ereng paringin bi Allah. Nyata-nyata kula ban panjenengan saya saat mangkin nih, saya dihormat kula ban panjenengan. Saya muljaaki kula ban panjenengan. Nikmat di atas nikmat. Tak ada di atas nikmat daripada lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serabu daga kula ban panjenengan. Siapa tak kula ban panjenengan teti orang si ontong ban ontong ngku sampun ngadep dekat Gusti Allah teti orang si sampurna kalaban kenging ridwan Allah bi swargana Allah alhamdulillah abadama bila la aban oleh nikmat dari Allah fatanzuruh maka ayu ngabas sebab benih kun cuma mata dua saya pangabas mata ate juga kotui pangabas mangkana jai pun ulama iterang kining dalam kitab Sulamit Taufik wa minal wajibatil qalbiyah asyukru ala ni'amillah. Termasuk kewajiban saya bangsa ateh andi arti kewajiban saya lakonin saya perintahki Allah melalui ateh kula ban panjenengan iki bani ke syukur niki lho. Dadi kula ban panjenengan asyukur dekat Gusti Allah lere kaki mata ateh kula ban panjenengan. Akoni siapa saya beri nikmat. Mula ate ngaku bahwa saya beri nikmat dekat Allah fatahmiduhu alaih. Ayo puji Allah. Siapa korang ban puji dekat Allah. Alhamdulillah. Ini kasih pertama. Si nomor dua wa antarda bi qismatillah. Si nomor dua ban kutu rida dekat apa sih teti pembagian dari Allah. Yang kata masuk jalan syukur si sampurna nih. Rida narema dan apa sih bagi Allah si itu Allah Ka'bah. Laras ning dalam qasidah ada buaki alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasil ladaik walladzi qusima laka hasil ladaik fashtagil bi rabbik walladzi alaik. Apa sih bagi Allah kalau ada baan tak kira ada baan. Cuma apa sih bagi Allah ka baan? Ya tak kira hasil orang selain. Jadi hal panika lah karcet nyata-nyata ampun lah ada ketentuan dari peraturan, dari tuuman, dari pembagian Allah Subhanahu. Nah, saat panika kula ban panjenengan tahu le nikmat dari Allah, tak usah rek-lerekan ke nikmat orek.
tahu saya kelerekan nak nikmat orang, tahu mau nikmat orang lebih banyak tembang abak. Kuleban panjenengan kau tu pikir nikmat saya terima aki abak, saya mun di belakang dari nikmat mereka akan tu amanat, akan tu tetepan Allah. Dari menjalan abak matepak nikmat yang dalam kau di nikah. Aku nak akina manfaat akina. Tak kok tetilah salah. Aku cuma teti tukang manfaat aki nikmat. Ternyata manfaat aki kasih nyata-nyata teti tetukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andi besar banyak iki ba main. Andi besar banyak iki ba napa pautang artolong ngoreng kenge pabudu. Bada tak ada. Bu banyak gian pada tak edim bari. Makining Bengkalan gula tanya di barin. Kita lemagi mudzakir insyaallah. Ki khalik ni kawan ni kaki mudzakir dan gula yundang ke kasah dalam rangka pengajian juga gula mator ring kanton ni banyak yang kiring membuduan pasal banyak amak pada ki. Ya edina tambah akung banyak. Cek tanya akin kareng buka bu badan dina di banyak ki ya. Banyak ya. Kita ni pondong ni kesalah. Ni salah umat Muhammad ala kau salah biasa mau temu laku repot yang gue sedur apa repot atau saya repot yang bedenang kenangan napon mak bedelan jalan nabi tibi saya salah intara kan neraka si bener intara kan sawar nah panu sabar lain jauh tahu justru orang si berbuat salah nih mak benih orang senyata rida ke salah muntah. Abang tahu cak salah, abang tahu cak mun salah ni kan ngarogi aki, nyalaka aki, tahu cak mun kenangan berit siksa Allah. Apa maki ilakonin? Nah, dia pertanyaannya tak ning jawab gula, jawab tipi sampean. Apa ilakonin? Kan senika. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan jai pon debu. Kulaku nika arti murad taki, arti pokok bila ledepak ke akhirat senyata prosesnya ning kita. Ning itunya makin nika. Kulaku bila dapat akompol umat Muhammad nang mahsyar nika umat Muhammad istimewa mak kuleban panjenengan nika umat si tak ning porob umat si lamba umat lamba penderjang lancang umur ibadahna sejelaskan abidan kuleban panjenengan de panda umur lekah mati berarti ibadahna pandaan cuma kemenangan kuleban panjenengan tusan sakonian apa umur panda nyaman kan ala kutusan nyaman? Apa punten? Engki kebanggaan aku leban panjenengan benih si boleh naik torot pun ala kutus sebab tak ada jaza, tak ada belisan cuba ke abah. Oh tak bisa. Pun lanas Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekoniin ku leban panjenengan ala ku bagus, tampak ku laku manfaatan yang akhirat. Pakai iniin, ipapadang men Allah, men parlo, benih kun cuma ipapadang, dilipat gandakan dari pon apa si elakonin lebih kita kuleban panjangan umat Muhammad. Nilai sapolona seteti belesan sabab alakona setong kapekusan buka na teras labang pertobatan. Pokoknya bagi tak dapat ada kerungan. Lalakon beku setong ini yaten tak lakonin ikunjur setong. Muntak kengkus bekus kelumat Muhammad. Aniat ala ko bekus berjamaah ke masjid burung. Oleh ganjaran setong kenjak kasa biasa. Ki seboleh na tindak kok berjamaah kana ke masjid duhur ban asar dan ge bolan tak ada kelak ketibian ni kok burung kok kah tinalah magi burung sepenting oleh ka magi tong-tong bae wah cek saka biasa ni kai ki kok tak mendeng mele abak ku laku bede setembang abak tebelu karena mun kuleban panjenengan sesalah etoro bi se bagus ikal pencenan apa bede setembang aku laku ya junan Allah. Makanya Nabi Rasulullah dan sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan." Abi Dzar, mun bana lakon coba, torok itu li kalau ban lakon bagus. Ya sejelas malaikat saya tembang ama, umpatan dia bagus sekali. Ngadep ka ajuna malaikat ku laku. Yang lima ban kan malaikat. Tambah aku malaikat.
Arah apa? Nimbang ah. Apaan sih lakon ning tunya ban? Ngicok. Boleh arampok. Boleh membuduk besar. Boleh melian togel. Boleh nepo orang. Boleh dengki ke orang. Apaan saya tembeng mun ngajari? Kan ada saya tembeng apa? Mula cuba melolo. Oh, walan jalan ada sabah masuk ke neraka tahu sah. Oke. Ada syuting di setiap budi. Iya. Nika karib kula nika tukang syuting nika bahkan abon to pengajian kula setiap pagi. Di setiap pagi pengajian bisa pancaraki daerah Bunten ning radio FM karena bapak nika nih tukang syuting. Allahumma shalli ala Muhammad. Tantratan setuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun beda bagus kan bisa nimbang apa. Benapa lakon itunya azina malaikat. Teng dim mama tak zina. Oh biasa tambah akung. Boleh apa lakon ban congok-coreng. Ada kang pun biasa jujur buntan. Cecek lecek tembangan biasa ngurangin, lekolakan biasa sedang ngurangin. Apa jang pun berjamaah. Ini masjid iki, maka tak sakit aja lima bektok. Ngalarip murib ben isya ben sepuh. Dur, buntan repot tenggul. Karena Allah Taala ngoning cek tenggul repot. Iyalah, iya. Ya, jadi bisa nempang bisa. Nempang. Nempang ternyata kalah cobaan karena raka gelu. Cuma transit. Transit. Tidak selamanya di situ. Napa? Ya, ring mamari ojang istirahat keluning di sada ilang. Kemarin jadi pakun ka suara kali ni ke umat Muhammad masyaallah. Bahkan jawaban kunci kajian Nabi, inna ummati sastafriqu ala 72 firqatan. 71 fil nar wa wahidatun fil jannah. Tang umat kelompok bi Allah sebenarnya petong polo dua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai petong polo dua kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sebenarnya. Ya karena ini akhirat tak ada ABCD, tak ada 1 2 sebenarnya kemak. Tentunya kelompoknya disesuaikan kalau benar malah. Maling pada maling ah. Iya. Tukang main pada tukang main ah. Itulah kelompoknya seperti Isa. Tukang membuduk besi pada tukang membuduk besi. Jadi papolong sampai jumlah petong polo dua kelompok. Pas kesokanin sama Gusti Allah, wa sab'una finnar. Petong polo setong kelompok ke neraka. Wa wahidatun fil jannah. Cuma sekelompok si kesokaran. Dan di arti benih si petong polo setong kelompok ni ke neraka benih bah nengeneng sabani kama kajing Nabi ada bu kullu ummati fil jannah. Sabeuna tangguman nang swarga. Alhamdulillah. Nah, cuma soal berenang ke akhirat ternyata ki pernyeper gelu ke neraka ya risikonya man. Salan siapa mak nyambi tusah mak ki sebelum mati mata atobat mak kau datang mati. Nah risikonya sampai kaji panika ya nyeper gelu. Karena jaipun innalil jannati aqabat la yas'aduha illal mukhifun. Swarga dia beda lorong saya ke swarga dia beda tanjak kena tengki beda ongkon tengki. Sila yas'aduha illal mukhifun. Tak bisa depak kau ongkon si tengki mentak orang si demang. Demang derma. Iya saya tak nyambi berak tu saya jadi ditunya. Demang nyaman. Saya tak nyambi berak tu saya dari tunya. Tak bisa depak dekat sah. Jadi serena sampean kayak kelekian minyak tusa. Berok nyampi tu sat bi Allah neng ban gelu istirahat gelu songaso rema marebaya neng neraka dia kelon engki Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tantaran saja kaula Allah Subhanahu wa taala sampai sahabat mator sabana apa salahna umat paling kene mun pasti masuk dimin ke neraka ya Rasulullah. Jawab ban kajian Nabi as-salatu mikyalun. Kolak kena ukurna tempengna ya salat terua. Siapa tang umat saya tak salat sekalian tak gente ngadeen mati 500 tahun yang dalam neraka kedokong. Salat sekalian 500 tahun. Mundu galek. Bulan kelak gampang. Tenang. Ya abid tak abid.
aibuan tahun umat Muhammad yokom ning neraka nih kata abid mah tembang sama arena neraka kita swarga abid teneng dengan dengan swarga abadil abad tak keluaran boleh bunga tak bunga ya nang tenang guna laku dosa tak berapa pokoknya kelar nyeper beneng neraka yang menggulen ten tak persepern trono ora glepok setong gini ke yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Siapapun kita berjanji sepertelon daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari satu kelompok nikah maksudnya yadkhulunal jannata pada bekal masuk dak swarga bi ghairi hisabin kalaban tanpa hisab. Saya pimpin langsung sareng Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu. Sayyidina Abu Bakar ini ketua pemimpin aku. Pemimpin orang-orang tanpa hisab masuk ke swarga. Saya catat siapapun Rasulullah benyakan Allah abri istimewa dekat umat petong polo ibu umat sengkok si bekal masuk ke swarga tanpa hisab. Jadi mun kita berkata-kata tembangan ada tembangan tak ada tanyaan ada langsung bah alhamdulillah ya lebar dong kekeneng nah hisab kan kun lebar kita hisab jadi hisab ni wajib maka pas saya bisa singkun tak hisab pada paru tembangan ni pada pak ke tembangan king depak ke tembangan menjala tahu saja mereka lah tahu saja makan lah ini Allahumma sholli ala Muhammad bahkan Rasulullah dari iman naka umat tekok tak melo banyak takok tak melo banyak umat daki minta boleh ke Allah ya Allah zidni ya Allah tambah aki ya Allah mungkin betong pulau ibu tak ada pak kata bakung temur kan bakung temur kan tuh tak ada pak kata bakung temur kan mungkin betong pulau ibu ya Allah jadi tambah aki boleh tambahin sarang Gusti Allah sesuai permintaan Rasulullah Muhammad SAW iberisan apa persetong dari si petong pulau pandi pengikut petong pulau ibu boleh jadi andi arti petong pulau ibu kali petong pulau ibu coba mi berisinya handphone cukup engku tengku kalkulator petong puluh ibu kali petong puluh ibu muntah error jauh-jauh lepas tak keluar nol ibu ini jadi insyaallah tambah akung ni kami lo jauh jadi ika satunya ane ni kamak benih kun sesumen satunya ni kasi buto kapi kapaneka ya mun petong puluh ibu kali petong puluh ibu mi tambah akung bedenah semilo makitong dua sini kali selain gitu kiai selain dosa kelo istirahat segala roki kelo iki Allahumma sholli ala Muhammad mangkana bagus sekolah ban panjenengan tantretan sedaya kabula Allah kalau nyata hormat tor takzim maungkutan kula atas lahir Gusti Kanjeng Nabi mun Gusti Kanjeng Nabi lahir depak ka kula ban panjenengan jet lakar kaku kula ban panjenengan alhamdulillah cuma tantretan saja bentuk daripada berdenatan kula si takzim si hormat kalaban lahir Rasulullah andi arte motor sekelangkong dan kula dengan Allah karena Gusti Kanjeng Nabi ini kaat nikmat di atas nikmat ya tergantung can bagus kula ban panjenengan si mampu ilakonin ki beda ada ngamolot kalaban sedekah iki beda ada ngamolot ki kalaban usmausan bahkan dapun Imam Syafi'i si bagus mun bulan molot dari tanggal 7 sampai tanggal 30 apa sah keng tak yang kui ni kata tambah akung tak ngakui ya karena iya gih ya waduh tak ngakui bertegal setong bulan molot sampai tanggal 30 surah pasah mun tak bisa pasah pokoknya banyak sholat sunnah kata-kata banyak sholat sunnah ni ketau salah banyak gelun tak usah kasih jelekar mangken tau mun lai bulang ben ulama serojak ceceren ba'diyah qobliyah ba'diyah lakonin tahajud lakonin witir lakonin sini kira salat ihdan lakonin salat isyraq lakonin ad-duha lakonin kau lagi ni kegelem kalah kau kekapil bunga mah betambah kula ban panjenengan tau ngerti motor sakelangkong daga Gusti Allah karena kula ban panjenengan selamat dari setiap hal-hal si nyambi abak kau tu nyimpang dari aturan-aturan Allah ni kata ada lain perantara Gusti Nabi Muhammad si Rabu ka kula ban panjenengan alhamdulillah mun ada Kanjeng Nabi masyaallah keng kunjo maingki kula ban panjenengan si ampon lah bededeng ijarak si jauh ni kanjaran kula ban Kanjeng Nabi lah jauh jauh ampun mun ibitong ka napa ka bektoh mun ibitong ka bektoh
Pah napa boleh ka tahun nampon lah mun deken dari hijrah nah. Dari hijrah nah kasamakan hijrah kanjeng Nabi bulan apa? Hijrah kanjeng Nabi pertama benih bulan Muharram bentan. Kanjeng Nabi tak hijrah bulan Muharram. Hijrah kanjeng Nabi bulan Safar. Tanggal betul ekor. Ya soal bulan Muharram ni bulan Muharram ni ketetapan satu awal tahun Hijriyah sana kala. Ketetapan ampun sa ningi para sahabat ni ka. Mun asal kanjeng Nabi ni ka hijrah da ka Madinah ni bulan Safar tanggal betul ekor. Depak da ka Madinah bulan Mulud tanggal belu. Di bulan Mulud dia kedua hikmah senyata. Bulan Mulud hikmah nak leban panjenengan tahu atas lahir Rasulullah, hikmah Rasulullah ni ke hijrah ke Madinah. Karena dia panjang Nabi di Madinah tempat bulan Mulud tanggal belu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tantaran saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat panika tantaran saja. Kuleban panjenengan ngelakuaki kelakuan sunnah. Mumpamana beanjut kelakuan sunnah jita ilakonin, ya zikir punya. Lebih-lebih mau solawat. Mangkan gula paling seneng ting pengajian ke kamah. Bila acara namulot nani kapahinya Imam Hussein kalaban solawat si tanpa bodona gendeng tanpa bodo munyian ketok pas solawat. Murniongku katon abak ni abak macam solawat jamun abak beniking karena tero napa tero andi aguli na ate cinta ka kanjeng Nabi enten kelas cinta ni teki gelun kakulaban panjenengan tak cocok ten gen kamu bisa hos abala atas berna abak si mau solawat ngaku waki jamun abak raja salah ka Allah libut perantara Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki mun bah ngala nyari agerak kena ate setia cinta ka kanjeng Nabi libat mau solawat mak melarang. Kecuali kincit lekar nyata-nyata ongku atangisin semalam maca solawat mi bola. Jangan kadang sampean saya merasakan andi seneng maca solawat muni tapuin. Tinggi tapuin seneng rasanya tapi elang solawat dah cepok bu tapu. Elang. Wong kadang-kadang solawat tak ibri irama sidir bener, kadang irama nyareki irama dangdutan. Setro masuk ke kopeng mun irama si pak tepat tanda ingadin Habib gela ada. Tak jalan kata kepikir. Polan tak bisa mengkuliru kadang cetak dia tak bisa mengkulir dia. Ampun. Cak ring mangken ring amolot ni ampun lah. Molot ni kotor mangken apa. Molot ni kotor mangken apa. Maka kalau ben si sebeda mangken ni alhamdulillah ni nikmat raja ni. Mun molot kan bisa nyata-nyata betul mendengarkan ring mas Al-Qur'an, mirangaki ring mas Al-Qur'an. Mirang kirim mau solawat noro nyombangi abak lebet tahlil dek kasih atingkal tunya ini kan nikmat sih sangat raja dari Allah subhanahu wa ta'ala si tampak kalaban abak bisa ihibur kalaban hiburan senyata-nyata bisa menyimpang dari pun apa sih kacarani kalau mulot tapi deki beda hiburna akatiri ibarit kula ketolengir apa tolengir na sampang pak abang ngajian mulotan pas sebelumnya ruwah siapa rasa laku reng Madura arwah bahaya petampil kada ning pentas aduh hari mulut reng Madura kau ada ki mulut nama ta sana bagi acara jet panitia udah tak bener mangkana ki alhamdulillah manabi sampai mulut ni nyata-nyata tanpa aki sima badan ni ke takmir masjid atau nak anak remaja masjid iki. Cuma ingki mungkin takmir masjid sebanyak ni ke mun daerah laok tapi tahun ini daerah aja. Mun daerah laok takmir masjid ni mun kada takmir lah. Daerah mah. Ya, keanggotaan di takmir pada kecil pada tak pernah ki ya masjid. Meni laok tapi tak pernah gitu. Kan beda keanggotaan, beda kepengurusan takmir ni. Mestinya ya paling sekonin contoh lah masyarakat di sekitar lebih-lebih orang yang tetangkebi masjid mun pengurus takmir itulah adalah biasa setiap waktu kumpul di masjid mestinya ngaruh si umaril masajid innama ya'muru masajid Allah man amana billah orang selakar nyata-nyata orang seiman dengan Allah ya orang ruwah apa orang yang ngaramiaki masjid siapa mun lakar nyata-nyata dibentuk pengurus takmir pengurus tukang ngaramiaki masjid ya paling sekonin
anggota takmir ni ka beri contoh ke masyarakat lebih-lebih ke tetangga sih demun selalu pun waktu lagu bede kantor pengurus takmir kadang tak ada kun ketua ni kak mulu sih bede selain kamu masih ngitek dan ini tantaran saja kepada Allah karena saya kekubater cai pon tangki bila ada pak ke akhir zaman ini termasuk mukjizat kanjeng Nabi bila ada pak ke akhir zaman masjid ni kebanyak bangun si asal tak ada masjid pah bude masjid orang ngerasaki lesum kuncau sekoni ke masjid dia ke boy boleh masjid kau jo apa yang tampe masjid oh siapa yang tampe kau se iki kau se muncul nyari hukum dak remah mun masjid yatikak kini bilat wahidah nyari hukum sampai apa yang tampe masjid bahkan ki masjid si bak cuba makin hujur benar remah bangun pegetang tandi dana masyarakat tak coba sepikir lorong amal kojo beramal dia bojan amal dengit nyengit kaping-koping amalan sebulan tak beri ingki dinama kita beri alhamdulillah kelangkong orang tak nyaman ke koping si tak beri ada remah kata Allahumma shalli ala Muhammad dan ini tantaran saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala bangun cuma kun kare oleh abangun telepon kanjeng Nabi ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah pada abangun jet pun ke masjid cuma pada hakikatnya kharabun an dzikrillah masjid teri sepi dari orang yang zikir dekat Allah ada yang zikir yang bajang tak ada berjemaah tak ada ya pilu keras kau ni dah jelah pecelan cik mata kau ni skordop boleh kena pusing merah mata kau sesentrong jangan repot muka shootingan ni kecet shooting ni keterwen muntak yang bersepar detik kiai ampun jadi detik kiai ongguan ni bisa separ ongkui magile shooting itu orang coba sampean pakai sinter mata na ben sampean ben orang dia lebar mata dia tersinteran muntak kok apa coba di shooting ada neng magi kiai ni tak jangan jadi boleh bentenan pilo kelon dia wah bini anu boleh masuk TV setinggi Allahumma shalli ala Muhammad tantaran saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap bangun masjid dari masjid seken sepolan kun model tak fokus seken mon masjid kun model tak fokus dasarnya dana isan kasanaki malah masjid itu ganteng pada penting lah ganteng pahala kau kancing bentak merah malah kau kancing tekau beda orang masuk ke dalam getak aduh ada mereka bejang orang yang bejang di luar atahiyatul masjid ini pelempernya di luar ije kancing tetapi saya lihat parapat bayi mun masjid parapat pokoknya temu cetak kebaik kata edungan ceng kadang-kadang kata aku ente kok kebaik kata edungan roa ibu kau tahu cetak andi kipas karena pak buru ke masjid nyerelep cek banyak orang jadi ibu ngono bola na suap hantar ke masjid ini masjid lo kau jalan kapi mata jalan apa mah benih sepola na masjid panika longgar kata panika badan buntan celap karena zikir celap karena solat celap orang iktikaf celap banyak itu lepas nih masjid Allahumma shalli ala Muhammad dan ini tantaran saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi pekusatan kula takdim dak Gusti Nabi Muhammad lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam torjak apa kotor andi arti tore kuleban panjenengan pangku-ungku ngarepaki bentokna Gusti Kanjeng Nabi sika di mama Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya repaki kalaban bisa na atolong kuleban panjenengan takbit abid rasarakeun umat Muhammad benih tak bakal tertolong bi Kanjeng Nabi ke cuma Kanjeng Nabi atolong ini macam-macam mah ya beda sih sakecek beda sih dibudi katibi sampai fazail akbar Allah taala sampuna ngunci neraka boleh kunci ya tinggal kunci lah kan bekal bedoreng keluar boleh dari neraka tak ada masih neng di dalam lah sabit abid coba tak keluar boleh aja Kanjeng Nabi Muhammad ni petabari ya Allah Muhammad muljana Kanjeng Nabi bunga Muhammad engkau ngunci neraka tinggal kunci sebagai dalam neraka tak kira keluar boleh ini kefazail akbarnya
terkerjat si sangat. Karena si lai kunci tak bakal beri keluar boleh apa. Tak ada harapan keluar, tak ada harapan beda orang keluar boleh dari surga dia kata. Dari neraka dia kata. Tantaran saja kepada Allah kasalah. Kau ditegui neraka mi pola beda yang tarna umat tabaan miki beri sekak iman maki sakoni. Sampune elongkui kajing Nabi dekat neraka. Ternyata sare umat tese nyari umat pan ini di neraka mi beri sececet. Pangki ongko, pangki bi Rasulullah, cuma bentuk areng kon mak, bentuk areng, bener bentuk manusia, bentuk areng kon, gereng apa, gereng lah. Cuma kalau bani ayatin Allah sampone sabak capur kama ul hayat, yang mana aing odi, aing mau di orang. Dan ini pas odi, bentuk manusia sepaling genteng, karena gentengan yang swarga pun mak. Jadi ahli swarga orang ini. Ya, ampun seraki ke malaikat, tanya ke malaikat orang ini. Malaikat dan gula bagi email, waka swarga malaikat yang nyaman ala keluar di budi dari neraka. Bagi email, waka swarga. Saya jawab malaikat, iya ban ki email waka swarga. Bahkan swarga nabaan, sareng Gusti Allah iparengin leber pada ben empat negara dunia. Saya keluar di budi nih. Saya keluar di budi, saya masuk di budi maksudnya ke swarga. Oh, tidak boleh, ada mari jadi tak ada yang masuk ke swarga boleh. Jadi ke TV aja di budi lah. Ke TV pun di budi ke TV. Kini ke ibri lebar swarga ben Allah pada ben empat negara dunia. Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia. Ke TV aja pak. TV. Oh lebar. Napa boleh saja lakar masuk ngada-ngada tanpa neraka. Saya ditatangkan Gusti Kanjeng Nabi, saya ditatangkan para ulama, saya ditatangkan para aulia illah. Sajan menikmat tangking kira mengki. Jadi saya bagus, tak ada tak peratun bagus. Saya bagus, tak ada lebihnya bagus. Justru dari saya bagus tersebut, tore pada tilen-tilen sahabat saya coba ni kapan tak ada. Alhamdulillah. Terletan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkane iki mun mangken peringatan molot ni kay ibadah akil lebet mau'izah. Lebet pakelengan. Ya tanpa bisa os kulaban panjenengan kudu siap napa? Siap bisa ngasih lagi mau'izah nikah. Jadi muncan mau'izah muncan pakeleng nikah nyata-nyata kulaban panjenengan pakon nyari bener. Dak ada majalan kulaban panjenengan ke depan. Tak usah jauh sampai ke bulan molot datang. Sikap pola odik kulaban panjangan sifat dengah mun kulaban panjangan banyak perubahan. Selalu padengah kulaban panjangan sareng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena juga untuk anak makai gelak ida buaki muka-muka kulaban panjangan eca wakina dari kaalengna Gusti Kanjengna. Apolan bedongku jar. Bedongku. Cepun Kanjeng Nabi la yara wajhi thalathun yaumal qiyamah. Beda telok orang ku laku saya tak bakal ningalin kok ning hari kiamat. Mun tak ningalin, mun tak ngolatin Rasulullah Pak, nak minta tolong ke siapa? Minta tolong ke sabarengan. Oh, sampai minta tolong ke gula. Ada tak kira beli itu. Mikirna orang ngobat TV pada minta tolong dia. Beda telok macam daripada umat Muhammad simun ku laku di lebak mahsyar lebak hari kiamat tak ningali kanjeng Nabi ni tak ngolatin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai mangken nyuon kekuatan dari Gusti Allah. Kalau benterang apa tutur hidayah ta Allah, si Arab kula ban panjenengan manter Gusti Kanjeng Nabi tak kaalengna ku laku ning hari mahsyar. Amin Allahumma. Umat tebak setelah orang nih. Setelah orang nih tak bakal ngolatin Rasulullah. Siapa dari setelah? Si pertama al-aqul walideh, orang seperti nyaken yang tua dua. Enggak. Yang tua dua nih penyebab mau dilepas ada nikah sampai pada setengah hadis walaupun tak mau tabarah nih dia Gusti Kanjeng Nabi reng tua ke anak pahdana ben engkok katang umat andi arte mun umat beda karena Gusti Kanjeng Nabi sampai dikajukan anak beda karena reng tua mun tak ada reng tua bah beda anak dia tak kira wadah jadi bagi kula ban sampean saya kita makin tak kira bulan beda pak benembu. Bahkan tak cuma bola pak benembuk beda, beli pak benembuk yang ngalong bolong kan dia.
Masa pun tak long bolong makai bodoh, apa pun pun tak long bolong, dua teti gula sampean. Lagi ngalong bolong gelut. Pada tiba.